di gape di kore ya diteng ba supa gore ke diteng ka ba ka tšhaisa ka pele go raya gore di dira ka pele gore di tsamaye bagolwane ba lelapa ba ka re bolelela gore di ka tsamaiwa yang buiwa kae sentle Dar ame abare patela e tamali yo khoje aburiya lo ke tariki ahar tele si kana Luna, Luna barata, Ela, Ota, Feeling bakit morena modimo ntate ke go go mata kwana inta go tselora re tsoreletsa matwaro na go go ena go tiswa rona ka tswane teng mabane bana sena ta morata o tshelo molemo ra go mema ra go loparra re tsale torra mme kwena o ka katalandi mamena ka o re tsama ka dikoloi tsa molelo bana sena ta sa morata o tshelo molemo ke ntse le godimo la borra mparateng ya botshelo ra ikokobetsa tasi ga gago morena wena ke ntse o ke ntseng a gone o ka re kgaoganya le lerato la modimo kwena o itsintse re dithoka morena wa barena kgosi ya dikgosi mesi a kwana e nta botshelo wena senata sa morato o tshelo molemo wena o upile le godimo le lefatshe ke go lopile ntate a ke na go lopa gope go kalokalo ko ke sa tsenang teng kwena o tantse nnang terra modimo o tetse mosa modimo o lerato amen ke a dumedisa batsadi re marona ra go motsa ko mo go ntshana yaanong ne re kana go traffic gore dikoloi se ka tsamaya di dintsi e tla re ga ba le ga gongwe mogammane ko ba boapa e be ba bangwe re tloga re ya go ba emela ga boikanyo gore ya re be re ba kopantsha re tla le bone ke ra gore re se ka ra re tsamaya le bantsi ka gore traffic e ntsi mme ke solela go na le batho ba kileng ba dira le mma rona ba go ga bua ba emedi ko gore dilo di se ka tsa-tsatsang ba dintsi-ntsi thata ate o bidiwa prestige le sa itse sekolo yaanong ke gone ko go iwang teng ke ra gore ba ba tsamaya gore ga ba ka siana
e re ha ba botsa le tsone di stage ya ka tse di tsamaya ya tse di tsamayang di teng ke sola ba di rulagantse go na le kole tse pedi tse re di rulagantseng tse di tsamayang koleng e tshweu le ya GD6 tse di rulagantseng mme ga mongwe wena mo maikutlong a go a ithuta gore ene o ka kgona go kwana o batla go a kgona go ne ko kgano re raela gore re kgolole batho tshenyegelo tse dipetrolo go amogela ditshwanelo go tswa polesepedisi mme ka re bua motho ga a kgame yo a nang le maikutlo a gore ene o ka dirisa gagwe fela a nang le lokwana ga gona motho o kgame ke sologela gore yone tshweu hae e tapega baruti kwe ka nako go ya GD6 ke re ga banke ba kgabara ke tsore ba thusitse ba ee mme go yone e hae ke sola gore mme kwa la go ithaele teng ya mmošare e go na le a baruti le a bana go a teng baruti le bana ee e teng ke raya gore le ga le ka tsamaya le pitaganye kwa le tla itlhelengwe nna ke a sa a ke re gore gore ba ka ema batsa ka emelela ba ba tsamayang Yeah,